Indo melok na rokasi malakai o uwa saparena burane melo rialeku kok no he. Wih mama, lalain pun sih dengar lagunya. Jelek dengar lagu-lagu begitu male. Nanti baik sembarang dinyanyikan male. Tau je bak Fitri agak ngarek nemen harus ngeram makna elok kuas tiding kalina sapara ke bawa baru deh. Hai dok pasole boleh ke kami meko. Usang stone itu lenyek sih he. Sekolahan he. Naponan randa lancen nak melok kecil. Wih dek ini kali kegau dok pasole kali kegau. Iko de beti sembar ti kampungnya anak ke. Fitri bawa medek nu nak he. Bawa pulang. Tinggal kau belikan ini di rumahnya Tante Mega anu loh gropok iping-uping sama gula-gula kaki leh. Bawa medek adekmu nak pulang ke sana di. Yang kau panas-panas di nak. Sebentar saya pulang sama Tante Betty kalau sore loh. Sini no dek. Kiki beli opok di rumahnya Tante Mega di. Baru beli tuh gula-gula kaki. Pulang nak mak Tante Betty. Hati-hati oleh nak. Napa kalau kau ngaji lo nak ngerangi lo doa nangin mak nu. Pak sama nah hitaruan mak nu lo sekiro anak darah deh. Nak baru tuh anak nah dan kajanda deh lah. Iya kita singke. Ya meraga no neneng. Janda kayak muto. Mak gaya kayak muto. Apa ka alak kayaknya muto. Hai Betty mau sengi ke menyam-menyamu ko subuh-subuh anak ay duang. Ajak nak buku cerita ko leh. Ang kamay ko bapak ni Roy kadukuyo. Ya kasi na ko mau makelek kayak kalau kadukuya he. Hai neneng maraga no. Sama nukot tuding kayak nelo di sunru subuh-subuh deh. Hai kalau terung arek gauti sunrunya lemu. Lihat lohe nong kan itu kata nu. Weh. Agan mo ko cici. Wih bere. Hai bere. Salah sasara kok kamase. Harus diolo he lo kayak dioko he. Lihat nih kalinya kata nah salah sasara kok. Hai Betty, kok no sembarang cerita rotak deh. Kamu teman kali nih, sembarang tahu deh. Hai, wasa kelok kalau selatan itu apa buat tinggal remu lo, meragu nak melawan lo. He, bapak na jindero lao, panak to bak na telepon nggak kelok ke boting anu reo gare asena na, nak to nang telepon nggak. Nana telepon jo kapat tama toan na Betty. Nih itu perlu. Bapak lagi rek cerita. Bapak lagi rek cerita warengi kada telepon kok he. Lawan dia pasti disurun tosti ya. Ko ya kalau jelak kalau neneng mau to tahu bak masyanti ko sombong ni banggai sama ku tu tidak syaluam ni dia lona ko syanti asal negara na sombong. Saya aku puji kita ko lihat bangga nadita. Jadi ku angin ke lawan non ria lawan no ko jelau pak ya deh mau kak muakan atau ke lau atau ko jelal lau. Lo tau aja ikin ria mas ding. Sil turun tos ya lo. Ya anu re pat pangan yo seneng ko pakur ya. Lawan ria pak ni roy sangat ton ria mah misi minggu kun ro pak bot kin ro dia nu rena. Lo kat launa pak lo kalau miti kaluku pak mega sigaret kun reparin no kaluku lo nak janda si hilang untuk kau putui lo putih muling